जिके रावना आसरय दंखा टिपेप ता मनाय टिपेप ता नि बागै केस खलाय टिपेप केस खलायो टिप्रा हाव टिप्रा सानि फुल पॉलिटिकल पावर मा दंनाय एडमिनिस्ट्रेटिव पावर मा दंनाय टिप्रा हा टिप्रा सानि के टिप्रा सानि शासन मा अंनाय आबसी टिपीएफ नि चबा आ सबानो रगै टिपीएफ आसायफ्रोनि सिमी बुट बयकट खाय फैयो तानि बागै बुट बयकट खाय इलीगल इंट्रूडर्स वोटर्स नि एगेंस्ट सबा खायगै तामनि बागै बुट बयकट खाय भारतनि कन्स्टिट्यूशन सिजा तंगो इलीगल इंट्रूडर्स बो कायसा हानि सिटीजन नि माया बो हयतो रिफ्यूजी मांगनाय बो हयतो इलीगली माइग्रेंट्स मांगनाय एज पर इंडियन कन्स्टिट्यूशन भारतनि संविधान नि मुताबिक कुनो रिफ्यूजी बुट नि अधिकार करी फियाबा जों नुखा इलीगल इंट्रूडर्स पर्यंत अरनिगो बुट पावर नागै एडमिनिस्ट्रेटिवली नक फांगै दंमोनि आबनि बागै टिप्राहानि 70 years सिनि दफारो अब हायखायगै सेकजागमां खरां सेकजाखा बिसमा बायखा बेबाक अधिकार सकमा जाकमानि उलो कक थाइसा सामालिया चबा खायरागलिया 70 years दफानि बेमुंतै पार्टी गोबां मा आसायखा चबा खायलायखा फियाबा सय चबागो सगैमालिया तामनि बागै सगैमालिया दिनै सालो जों मैतमा खालायनाय सिनि दफानि नाहारमों सिनि लिडार्सनि नाहारमों सियार मंत्री एमएलए रां गारि बारि आसुक जराव खनो थागै पाइगेसिनि पार्टीनि लिडार्स आबनि बागैनो तिनि फेलर्स तिनिबो 70 years नि परे साकनि अधिकार न तिनि हाय साल न कक थाइसा सारा गियाखो सग्रा गियाखो तिनि नि सालनि जे कक बख्री आर्टिकल ह्यूमन राइट्स नि जे आर्टिकल इंडिजिनस राइट नि आर्टिकल कायसाफानो सारा गियाखो अबनि बागैनो टीपीएफ इलीगल इंट्रूडर्स नि एगेंस्ट एनआरसी केस खायखा इलीगल इंट्रूडर्स नि एगेंस्ट सीएए केस खायखा इलीगल इंट्रूडर्स नि एगेंस्ट पासपोर्ट अमेंडमेंट एक्ट केस खायखा इलीगल इंट्रूडर्स नि एगेंस्ट तबो टिप्रा हाव फुल पॉलिटिकल पावर नाय तंगु टिप्रा हानि एडीसी नॉन एडीसी हनि तो पार्ट खायगि तबो टिप्रा हानो टिप्रा सानि याक नि पॉलिटिकल पावर सेगै नाय तंगमानि न तबो टीपीएफ हायैनो हाई कोर्ट केस फाइल खायखा एडीसी इलेक्शन पेंडेमिक लॉकडाउन नि बुंतै पॉलिटिकल पावर 7-8 month तबक जे रनिंग खाय तंगमानि एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ते गई जिके रावनि यागो याफारै एडीसी एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट नो स्टॉप खाय तंगमानि अगेंस्ट टीपीएफ हाई कोर्ट केस फाइल खायखा 1 December 2020 ओ केस मिया फ्रो 9 तारिख हाई कोर्ट केस का साखा हाई कोर्ट केस का सागै हाई कोर्ट नोटिस इशू खायखा स्टेट गवर्नमेंट नो बसकांनि 6 January गो स्टेट गवर्नमेंट जवाब मारो फायनाय तामनि बागै एडीसी इलेक्शन नो स्टॉप खायखा आबनि जवाब रो फायनानि आबनि फाइनल हियरिंग फाय तंगो 6 January आं खा खायगो स्टेट गवर्नमेंट थानि कोनो जवाब तंगलाक स्टेट गवर्नमेंट थानि कोनो जवाब तंगलाक हाई कोर्ट जों 100% सक्सेस जोंनाय आ स्टेट गवर्नमेंट ता जवाब रनाय सावनो बो लॉकडाउन कोरोना वायरस नि बांगै क्लाइमालिया हनै कोरोना वायरस नि बेमुंतै अमेरिका वो लाखो थै तंगनाय आरसी प्रेसिडेंट वोट चलै दं इंडिया वो बिहार आसाम बीटीसी तांगै त्रिपुरा वो खै कोरोना वायरस नि बेमुंतै पॉलिटिकल राइट्स नो वायलेशन खैमाने कुनो दिन खैमिया फियाबा दफानि बेमुंतै राजनीति सौदागर खैनै र बोनस सदानो लीगल जस्टिस लीगल फाइट खैमिया आबनि बागै टीपीएफ हाई कोर्ट थांगै केस फाइल खायखा और केस नि एक्शन तबक हाई कोर्ट बाय स्टेट गवर्नमेंट जवाब संजाखा हियरिंग 6 तारिख गो फाइनल नाय आं खा खायगो 6 तारिख नि सकांनो स्टेट गवर्नमेंट मंसे मंसा स्टेप माना हारनाय तामनि बागै इंखानखै स्टेट गवर्नमेंट नि कोनो जवाब करै तामनिखै टीपीएफ बेबाक लीगलिटी जवाब खायनै मथा आबनि बागै जतननो पाइपलाया हामबाय मारगो जों सिनि केस 6 तारिख लास्ट हियरिंग नाय हाई कोर्ट निरो खाबाय खोबाय खायगै कलम तेरियो रै खक्सा खगनै जे जानि जा सुकमानि जे जानि जा खावारमानि जों सुबालायगै सामुं खायलाय दंमानि दफानि बागै जबा खाय दंमानि अब कखनो मागनों थांलाक तामनि बागै थांखै सिनि जबा गॉड ब्लेसिंग नि जबा ओ जबानो केबो याक रगै माया तमं ओ जबानो केबो केबेंगै फायनाय बरनि याक सि खामै मा थांनाय तिनि टीपीएफ गोबां मा बर केबें खा इलीगल इंट्रूडर्स तो केबेंगै पाइफ्लाया आरो दे बिसिंगो सौदागर खायनै रक दफानिबो मुंति व्यवसाय खायनै रक राजनीति व्यवसाय खायनै रक बरकबो केबें मा पाइलैया निरक नखना
TPF ni against kok sanai patal kini ni against kok sanai ni kabang man nukhana aro tam srai ki sijak tini jarate jene taro patal kini ni against kok sama hai illegal intruder birudde kok thaisa saragya patal kini against bro kok sabu borok sabu borok illegal intruders ni dhalali tini pocket khali injakna ni kirigei TPF ni against borok basao tamni bagai tabok joto dofa sisakha patal keneni nokbar bai thujak rok sisakha kana rok bunuk sakha nathong rok khonakha hingmaya rok hingkha abni bagai tini borok ni pocket khali injakna kirigei patal keneni against kokma sakha phiaba jesuk phane borok busu basa thung a busu borok snamani busuo borok sak klai borok ni busuo borok kemanai abni bagai kebo khata tidi Supreme Court 18 tarik last hearing 18 tarik March tongmani coronavirus pandemic lockdown tongmani bagai tabo kesagai tongo bo dakti ne sini Supreme Court ni hearing lockdown khlokhene hearing ngai final hearing te a hearing kha belai kotor hearing joto petitioner thangai basagai o hearing no sung makhananai abni bagine bono stop tongro jakha tabo high court ni case khangkhangke abo high kotor case ya abni bagai phiabati prai itihas ni bangke belai kotor case taring khangke political violation atma zorati khaijak tongmani tipra hani borok ro kok thaisa saragya abno sungtini TPF jotoni silai chikon rajniti jotoni silai katal rajniti jotoni silai borok kisa rajniti abasi tipra sarkar ni against basagai jawab khaigi tabo high court bai tipra sarkar jawab sanjaki tongkha 6 tarik ni bisingo jawab mara phaidi henai abni bagai ang paiplaya sobani sibai maya faru jotono ang kha khaigu tinini osal sung teibo khorang kotor kaplai tisa jangnai sal taningke tinini osalano 1948 o joto borok rokni bangai odikar je rejakmani o odikar no nanani sini duty abni bangai sini duty no sung khainani sung muito kokhono pokya abni bagai tini ohawa asuk sung inhuman being sam khaijagai tongmani ohawa sung oppressor khaijagai tongmani abono sung against khaigi tini sung o salno protest rally khaigu o jagao human rights violation khaijagai tongmani aboni yakni dakti mukti manani bagaibo sini khorang kaplai tongo sini movement kolomni movement sini movement sakbaithangni movement kolom bai sini sakbaithang kaini nei sini movement cholai tongo aboni bagai TPF borok kisafano TPF kebni slai ungklok gya sengsaro seng kabang manukha borok kabang ke kaplai ing hako gya borok kabang ke kaplai ing haiko gya TPF borok kisisa haifane kaplai samung 70 salo o tipra hawo kono organization khlaime kono TPF khlai tongo abni bagai TPF borok kisafano kaplai tubunai seng nukha Vietnam borok kisisa phiaba Vietnam ni warriors ro America hai kotor mano kharogoi ro harmano Russia borok kisisa phiaba America no threaten roi tongmano tamni bagai mayongmar borok kisisa lakho hazar rohingya no khlaimano tamni bagai warriors leaders jefro dofawa asaigu warriors leaders rok jefro dofani bagai soba khaigu afro dofa kaplai ingu TPF ke khoroksa nirok warriors juddasi hat ei dofani bagai soba khaine juddasi abni bagai ne judda borok kabangane nangya borok hisabaine soba kaplai ingu prithibini itihas sung obono nogo tei o itihas hahaine kifili phaifi history repeat itself abni bagai nirok tini khoroksa orok phainai tiprasa dofani warriors o warriors no kirijagai bini hani kosom togma kosom busarok togma kosom bosangrok kirijagai lama kebengai naikha Supreme Court jora kebengai naikha kebengai mandia tabake tiprasa petwa setwa dofana tigi saudagar khainai ro rajniti ব্যবসা khainai ro Bangladeshi ni heke purbo Pakistani illegal intruders ni dhalali ingai pocket khali ingjagna kirigai dalali ni rama kamajagna kirigai tabo TPF ni bumungtui salburung hamya bukhokbai srailaitu phiaba borok ni sraimung saksago nangai daktine borok ni sraimung bai borok majra manjaknai abni bagai kebo takiridi kebo khata baidi kebo kabang ta khatungdi chini choba naithok khei kesang khe chini choba sengkaplai khainai
Abni bagai jotono hambai tei sobani sibai tinini human rights dewo tinini human rights dewo sini ohani bebak man banta seplejak tongmani ha sini sasun sining nan tongmani ha sini administrative power sining na tongmani ha sini political power sining na tongmani ha sini economic power sining nan tongmani ha sini education power sining nan tongmani ha sini business power sining nan tongmani ha sini land revenue power sining nan tongmani ha sini home power sining nan tongmani bebak sekjakha abane o sekjak mani yakni o sekjak mani yakni dakti yoknani bagai sini soba solegi tongo legally tei physically abane bagai ne tinini o salasang o khorang kaplai sang dakti ne sang practical sang o khorang kaplai no sini ha sini sason tubunani bagai sini coba tei bu buskang krak tei kaplai ngai abane bagai ne sangsara sang jotono saimano borok bangkhei coba kaplai ya coba ni sengkrak baisi coba kaplai ingo TPF pengka coba ni sengkrak motha o coba ni sengkrak motha coba kaplai khainai ni khainai jotono hambai tei coba ni sibai sini coba dakti kaplai ungthung